It's about to go down. Sanibonani wengane ukuthi sanibonani ngiyanibingelela Mabhinca nama TikTokers ngicela nisondelene ingane zakwethu kuyonakala manje ngixolise nje bafowethu ukuthi ngingenza le video lena ngigqoka iskipa senhlangano yami cha hayi inkinga enginayo ukuthi ngoba ngisemcimbini la wenhlangano yami so ngiyaxolisa ukwenza le video lena ingane zakwethu engaqondene nenhlangano yami okay nginenkinga ke kuzosa kube namhlanje okay izolo ngenza ivideo la ngincoma ke ukuthembeka kwaMabhinca ukuthi ngampela maswacela ukuthi enganikeli lapha kulomcimbi waleli phixilela senkandla ngampela wanikelanga khona so ngenza ivideo njengaleyo kuthe makusa namhlanje wasa ingane zakwethu inamba yami ihekhiwe so inamba yami kade singasasebenzi njengamanje mangithi ngiyacheka ngiyayithola ukuthi siyasebenza ngoba nginama message belokho engena okukhomba ukuthi kade ngilokhu ngifonela mangithi ngiyabheka kunenamba eziningi ebezingifonela engingazazi kwathi dukuduku after a few minutes nje kwangena inamba ezu2 ezengifonelile abantu belandelana la abantu bakhuluma bangigwajisa bakhuluma ngayo indaba le video ezolo bangigwajisa uyabona nje bangitechnisha kahle so into engicela kini ke ingane zakwethu ma TikTokers ngicela ukuthi ingane zakwethu nazo ukuthi inja iqalile iyasebenza njengamanje isebenza ngathi esimameza igama layo la ku TikTok ngicela nazo ukuthi thina esibhizi sikhuluma ngalo mgodoyilo ongakwazi kumele istory sakhe besimthemba sazo ukuthi upresident wethu ebesikholelwa kuyo wayikhombisa ukuthi uyinja umgodoyi njengamanje ukhipha izinja ukuthi zisilume thina ama TikTokers esikhuluma ngegama lakhe so ingane zakwethu ngicela nazi ukuthi from now inkinga engihlelayo nazo ukuthi iqondene naleli phixilela senkandla ngicela nikwazi lokho ukuthi inkinga engihlelayo izobe iqondene nale nkinga le cause angisazi njengamanje ukuthi ngizofika ini ngiyeke ini ukusuka manje njengoba sengisangashintsha nemonto nje ngihamba ngayo ingoba bengizama khona ukuthi impilo yami ibe esendaweni eright not ukuthi ngiyasaba angisabi kodwa ngenzele ukuthi nazi ingane zakwethu ukuthi sinenkinga entsha ke sesibhekene nayo njengamanje ukusuka manje thina esikwazi ukuthi simele iqiniso ngalenja le esesisheshe sayibona ukuthi kunenkinga la yabo so ngicela ukuthi sazi ke ingane zakwethu ukuthi kusuka manje inkinga engehlelayo nazo ukuthi yoqondene nalenja le yangapha enkandla ngiyabona.